napadoše. Naš narod nije to ozbiljno ni mislio da će tako biti. Ali eto, 24. marta 1999. u pola 9 uveče napali su. Izvršili su oko 50 različitih lokacija koje su bombardovali prvog dana. Bombardovali su 5 kasarni. Bombardovali su 5 skladišta nafte i goriva. A onda centre, razvodne centre električne energije. Mostove su. Tek je tad naš narod shvatio. Ali naš narod je nekako čudesan. I u svemu tome je uvijek pokušao duhovito da odgovori, mislim, da sebi da snagu u tom jadu. I da u svom ponosu da nekako taj utrnulog bola da se oslobodi. Tako kažem da neshvatljivo je to. Evo vi koji su nas bombardovali ne pomišljaju na to. Koliko su štetu napravili. Koliko su oni jad napravili. Iznad svega koliko nevini duša pomiše. Djece, žena i sve. Naša je dužnost sveta, kao ovo večeras, da ne zaboravimo da li ćemo im prostiti to. Tome da vidite. Kažu treba praštati, ali ne zaboraviti nikada. Nikada i nikada. Eto, zato, pobožna, draga, duhovna djecu. Hvala vam da ste došli večeras i da ne damo da nam ovo iščezne iz našega sećanja. Nego opet, da uvijek pomalo osjetimo tu strašnu nepravdu i taj veliki bol koji je jednog divljaštva. Gospod Bog da im bude milostivih u dušama. A nama, eto, bez obzira što nas mi sada ne ostavili na miru, ali da budemo onakvi kakvi jesmo. Jer ako ne bi bili onakvi kakvi jesmo da pozemo žrtvu, onda ne bi mi ni Srbi bili. Takav je naš uvijek. Da se ne posjećamo koliko ti je takvih datuma bilo. Eto, sad ćemo prići da uzimamo deo. Draga braća i sestre, konzul Republike Srbije, vi isto da se obrati Bog. Kupimo. Zahvalim pozivu spomenom častim da vam se obratim ime ambasade Republike Srbije u Hagu. Dakle, 24. marta 1999. godine grupa država članica OEBS-a ujedinjenih pod kapom Severnoatlantske alijanse počela varvarsko bombardovanje suverene države Savezne Republike Jugoslavije. Tim činom agresije grubo je prekršena povelja Ujedinjenih nacija, grubo su prekršene odredbe završnog akta iz Helsinkija, opšte prihvaćene norme međunarodnog prava i rezolucije Savjeta bezbednosti UN, vezane za rješavanje kosovske krize. Obračun sa Jugoslavijom je demonstracija nekažnjivosti NATO i demonstracija sile primijenjene protiv susedne balkanske države koje nije predstavio nikakvu vojnu opasnost. Varvarsko bombardovanje mirnih gradova i sela suverene evropske države trajalo 78 dana. Podsjetit ću vas da je kao povod za agresiju poslužila lažna izjava šefa misije OEBS-a na Kosovu William Walkera u januaru 1999. godine povodom događaja u Raši, koji je on okarakterisao kao genocid. Poznato je da je kasnija istraga finskih eksperata pod narudžbini Europske unije potvrdila da su tvrdnje američkog diplomata bile lažne. U Račku su pronađena tela ljudi koji uopšte nisu bili civili, nego pripadnici oružanih odreda. Danas se pouzdano zna da je to bila namerna provokacija. Kao glavni motiv svojih dejstava NATO je naveo težnju da se zaštite kosovski Albanci od navodnog ugnjetavanja srpskih vlasti i da se spreči takozvana humanitarna katastrofa. Međutim, stvarni cilj operacije je bilo podrivanje političkog i ekonomskog potencijala Jugoslavije, koja je vodila samostalnu politiku u regionu, a zatim i podela zemlje na nekoliko država. Vazdušni napadi su planirani nezavisno od rezultata međunarodnih pregovora vezanih za kosovski problem.
Karakteristično je da je najviše izbjeglica sa Kosova i Metohije krenulo upravo posle početka bombardovanja. Po najskromnijim proračunima za 78 dana bombardovanja snage NATO su u Jugoslaviji bacili ukupno 2300 raketa i 14.000 bomba. U vazdušnim napadima je poginulo oko 2500 civila, uključujući i decu, a više hiljada osoba je ranjeno i nestalo. Kasnije je žrtva među civilnim stanovništvom NATO cinično okarakterisao kao kolateralna šteta. Svoje ognjište na Kosovu i Metohiji napustilo je preko 200.000 Srba, koji još uvek ne mogu da se vrate. Pored odbrambenih objekata i vojno-industrijskih preduzeća na meti takozvano humanitarno bombardovanje NATO-a su se našli objekti civilne infrastrukture, preko 1500 naselja, fabrike, 60 mostova, saobraćajne čvorove, elektrane i dalekovode, 30% svih škola i oko 100 spomenika. Materijalna šteta agresije prema procenama eksperata iznosi od 60 do 100 milijardi dolara, što je veliki teret za ekonomiju zemlje. U bombardovanju su primijenjene bojeve glave sa osiromašenim uranijom i to je glavni razlog onkoloških bolesti na bombardovanim područjima. Tako i danas zbog toga umiru potpuno nevini ljudi. Nažalost, prema podacima eksperata, povećan je broj dece sa malignitetima. Kod dece i mladih ljudi počelo da se javljaju tumori koji nisu bili karakteristični za njihov uzrast. Primećeni su tumori koji su počeli da menjaju svoju prirodu i postaju otporni na terapiju. Pored maligniteta kod onkoloških bolesnika primećene su patološke trudnoće, anomalije kod novorođenčeva. Nažalost, još uvek nisu izvučene prave pouke iz onoga što se dogodilo pre 24 godine. Danas smo svedoci da i dalje postoji praksa primjene dvostrukih standarda i jednostranog i selektivnog tumačenja normi međunarodnog prava. Nastavljaju se pokušaji brutalnog mešanja u unutrašnje stvari drugih država sa ciljem da im se nametne sopstvena volja. Sve do smene nepoželjnih legitimnih vlasti i otvorene primjene sile. Naša vera nam nalaže da opraštamo, ali nikako ne smemo da zaboravimo. Amen.